نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. ملاقات رئیس شهری پنجکند شفیعیان اسلامی‌زاده با مردم در جماعت‌های دهات به حکم عنعنه درآمده است. گزارش اولین برنامه تلویزیونی پیغام در همین خصوص از ملاقات با ساکنان جماعت‌های دهاتی شینک، کوساتاروش و سوجینه پیشکش شما می‌گردد. ملاقات نوبتی رئیس شهر شفیعیان اسلامی‌زاده با مردم در تالار کلوب ده شینک برگزار گردید. رئیس شهر اینجا نخست از خصوصی آمادگی با انتخابات پرزیدنت جمهوری توسعه سخن گفته. مثلا این معرکه مهم سیاسی را وظیفه‌دار ساخت که کارهای تشویقاتی ترغیباتی را در این سمت مقصدناک برآورند. زیرا تشریف مهمانان بابت شناسایی با رفت آمادگی به انتخابات در نظر است. اسلامی‌زاده علاقمند به مسئله زمستان‌گذرانه اندیشه بیان نموده. گفت که نظر به اطلاعات پایگاه آب و هواسنجی زمستان امسال در جمهوری نسبتاً سخت می‌آید و از این رو خواجه خلق شهر دیهات را به این موسم آماده نمودن مهمترین وظیفه محسوب می شود. رئیس شهر ایرادهای خویش را بابت کمبودی‌ها در سمت اجرای نقشه‌های کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی از جمله کارتوشکا بیان نموده. از جمله چنین گفت: از جناب عالی ایراد گرفتگیش همه ما نقشه کارشکن نبریم. از یک خود شما 130 گکتاری که نقشه موندگی 75 گکتار اجرا کردید. 55 گکتار کارشکن نیست. برای چی نشد؟ 2 سال بعد محترم رئیس ولایت آمدن نقشه کرده دادن جماعت شینگ 130 گکتار. شما خودتون برنامه حمایت کردید. استون واسه هم نزد قوالا با وقتی خوجان رفتن نشون هم در قاینا و خرم با مانیس کرده میشه. 130 گکتار بعد چقدر تخمی داد؟ 400 تن تخمی داد. همین 400 تن تخمش باید باشد. زمینش از کنترلش معین میکنه. من زمینی کارچیکا و سهمدارا این مردم از همینجا خودی من همین دهیشین روبیدیم بعدگاه خودی باغچه بمیرم. 3 سوتر یک نیم سوتر زمینی سهم. در ملاقات مردم از خصوصی بعضی کمبودی‌ها از جمله نوآبادی راه، نرسیدن تجهیزات خانش در خانه‌هایی که به طریق حشر بنیاد گردیدند، تقسیمات زمین نزدیکی، پرداخت نفقه، بهتر نمودن خدمت‌رسانی و غیره بیان نموده. از شفیعیان اسلامی‌زاده خواهش نمودند که در این مسائل کمک خویش را رسانند. ملاقات دیگری رئیس شهر شفیعیان اسلامی‌زاده در جماعت دهات کوساتاروش دایر گردید. اینجا اسلامی‌زاده نخست از آمادگی به انتخابات قرب الوقوع پرزیدنت جمهوری توسعه سخن رانده. فعالیت اوچسک انتخاباتی را در مرکز جماعت در مسیر تسلیحات میانی رقم 25 خوب ارزیابی نمود. در خاتمه ملاقات رئیس شهر شفیعیان اسلامی‌زاده مردم را به جشن استقلالیت و 5,500 سالگی سر از این باستان شادباش گفته. از جمله چنین تاکید داشت: من از فرصت مناسب استفاده برده از نیم مقام اجرا کمیته دولتی شهر پنجکند تمام مردم جماعت دهات کوساتاروش را با هم 29 سالگی استقلالیت و هم 5,500 سالگی سر از تبریک و تهنیت میگویم و شما پیش از همه سلامتی بردباری آرزو میکنم. سلام سلام. ملاقات رئیس شهر شفیعیان اسلامی‌زاده در جماعت سوجینه نیز خوب گذشت. اسلامی‌زاده توجه مسئولان را در سمت مبارزه با کووید 19 جلب نموده. گفت که این مسئله باید همیشه در مرکز توجه قرار داشته باشد. علاقمند به این مسئله اسلامی‌زاده گفت که متاسفانه بعضا در منطقه ها از جمله جماعت دهات سوجینه این مسئله یعنی اجرای طلبات کمیسی تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها رعایت کرده نمی شود. ملاقات رئیس شهر شفیعیان اسلامی‌زاده در جماعت دهات نشان داد که ساکنان سیاست خلق پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان را در سمت بهبودی روزگار مردم جانب دارند و در نوبت خود باور دارند که تکلیف پیشنهاد و ایرادهای آنها البته به نظر اعتبار گرفته خواهد شد.
аз 1 то 15 октябри соли 2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. дар вилояти суғд аз ҷумла дар шаҳри панҷакен низ корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин маърака баро монда шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши дигари барнома. корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ барои гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар шаҳру деҳоти панҷакен дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. аз 1 то 15 октябри соли равон дар ҷумҳуриямон ин маъракаи муҳими сиёсӣ барпо мешавад. барои хатгирии аҳолӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барои хатгирии аҳолӣ аз 19 майи соли 2003 дар 10 сол як маротиба гузаронида мешавад. бо супориши директори агентии омури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирии сарраёсати агентии омури вилояти суғд дар шаҳри панҷакен машварати дастурдиҳии омӯзишӣ оид ба гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил баргузор гардид. машваратро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва кор бо ҷомеаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен шоҳида қиёмзода бо суханронияш ҳусни оғоз бахшид. дар пеш дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маъракаи муҳими сиёсӣ ба қайдгирии аҳолӣ ва фонди манзил баргузор мегардад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен барои ташкил ва баргузор намудани ин маъракаи муҳим тадбирҳои судмандро тибқи нақшачорабиниҳои худ амалӣ гардонида истодааст. аз номи раиси шаҳри панҷакен муҳтарам Шафеён Ислом Зиёзода ба кори машварати имрӯза барору комёбӣ орзу мекунам. сипас сардори раёсати кишоварзии сарраёсати омури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд Шарипова Муқаддасхон ҳадафи барпошавии машваратро иброз намуд. муовини сардори раёсати агентии омури шаҳри панҷакен Амирои Мирзоева аз иштирокчиёни машварат даъват ба амал овард ки равиши дурусти гузарондани пурсишҳои аҳолиро дар қитъаҳои ба ҳисобгирӣ назорат карда дафтарчаҳои қайди ҳисобчиёни қитъаи худро саҳеҳ пур намоянд. ба маълумоти шумо мерасонам ки соли ҷорӣ барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ба тарзи ду усул ба роҳ монда шудааст. дар шаҳр ба воситаи планшетҳо барои хатгирӣ ба роҳ монда шудааст ва дар деҳотҳо бошад ба тариқи варақаҳо ба усули пешина ба роҳ монда шудааст. ба иштирокчиёни семинари омӯзишӣ гуфтаниам ки барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин маъракаи сиёсӣ, ин маъракаи муҳим бояд дарсҳои омӯзиширо дуруст ва дақиқ ба роҳ монанд ва ба худ қабул намоянд. машварат ба кори худ шурӯъ кард. муовини сардори раёсати барои хатгирии аҳолӣ аз вилояти суғд Хуршед Ҷӯраев ба иштирокчиёни машварати омӯзишӣ яъне дастурдиҳандагон дар бораи дафтарчаи қайди дастурдиҳанда назоратчӣ дар маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот маълумот дода тарзи кори дастурдиҳанда ва назоратчиёнро фаҳмонид. мисол Сардор хоҷагӣ биромада хонавода фараз кардем ки мисол 80 сола мисол мегӯяд ки хай бачаам биё ман ин паспортама гир то худат пур ман ку чишмам намебинад хира шудаги дигар ё ки гӯяд ки мана закс қоғаза гир ароям пур кун ҳаму давраҳо мумкин мисол гирифта пур кунад дигар ҳолат мумкин не дигар ҳолат ягон иҷод намешавад. тибқи маълумоти ба мо додаи мудири шӯъбаи барои хатгирии аҳолӣ дар раёсати агентии омури шаҳри панҷакен бо назардошти аҳолии шаҳру деҳоти панҷакен барои хатгирии аҳолӣ бо қарори раиси шаҳр Шафеён Ислом Зиёзода дар шаҳру деҳотамон 24 шӯъба ташкил гардида 139 дастурдиҳанда назоратчӣ ва 710 нафар ҳисобчиён сафарбар карда шудаанд. ҳамаи шумоён бояд он чизе ки аз ин ҷо меомӯзетон 710 ҳисобчие ки дар маҳаллаҳо кор мекунанд. 710 ҳисобчӣ 60-теш аз они шаҳр боқимонда дар ҷамоатҳои деҳот. ин як армияи калон. хуб дарк кунедон, ин як армияи калоне ки бояд ману шумо онҳо ба дарс дода тавонем, дастур дода тавонем ки гузаштани ҳамин маъракаи муҳими сиёсӣ аз ману шумо вобаста, аз роҳбарияти омор вобаста. дар машварат иштирокчиён дар бораи ташкили кори дастурдиҳанда назоратчӣ, вазифаҳои мудирони шӯъбаи барои хатгирӣ, равиши дурусти гузарондани пурсишҳои аҳолӣ дар қитъаҳои ба ҳисобгирӣ ва тарзи пур кардани маводҳои барои хатгирии аҳолӣ маълумот гирифтанд. дар машварат мудирони шӯъбаи барои хатгирии шаҳрӣ Азимов ва Ҳусейнов
ба музокира баромаданд. иштирокчиёни машварати дастурдиҳии омӯзишӣ таъссуротҳои худро баён карданд. ман ибрагимова инобат аз ҷамоати деҳоти соҷина ҳамчун дастурдиҳанда дар имрӯза семинар машварати барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ки аз 1 октябр то 15 октябр соли ҷорӣ амалӣ мегардад иштирок дорем. дар ин семинар мо бисёр чизҳоро омӯхтем ки дар ҷараёне ки мо дар он кору фаъолият мекунем хеле асосӣ ва муфид мебошад. мо аз ин семинар бисёр чизҳои хубро омӯхта дар ҷараёнҳои кори васеъ истифода хоҳем бурд ва ба ҳамаи он нафароне ки дар ин семинар машварат иштирок карданд ва маслиҳатҳои муфид доданд миннатдории худро баён менамоем ва бисёр хурсандем ки дар имрӯза семинар машварат иштирок карда чизҳои муфидро аз худ намудем. Абдурахмон Маҳмадқулов, диҳаи зарурияти ҷамоати деҳоти Амундара. Дар имрӯза семинар ки мо ширкат варзида истодем, омӯхта истодем ки чӣ хел рӯйхатгирии аҳолӣ гузарондани чӣ хел мардум чӣ қадар зиндагӣ мекунад. Муайян намуданам дар барои ташкил намудани ин семинар ба роҳбарони умури вилоят миннатдорӣ менамоем ва кӯшиш менамоем ки ин ба ҳисобгирии аҳолӣ дар сатҳи баланд гузарад. бобоев ҷанобои омӯзгори муассиси таҳсилоти миллии рақам 52 деҳаи сол ҷамоати деҳоти редикӣ. мо имрӯз дар семинар дастурдиҳӣ барои хатгирӣ ва фонди манзилӣ дар иштирок дорем. барои ташкилкунандагони ҳамин семинар мо миннат дорем. бисёр чизҳое ки мо намедонистем омӯхтасем. сардори раисати агентии умури шаҳри Панҷакен Нажмиддинов Нусрат иброз дошт ки ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ кормандони агентии умур омодагии ҷиддӣ гирифтаанд ва вазифаи ба дӯшашон бударо ҷиддӣ ва софдилона ба сомон мерасонанд. гузарондани барои хатгирии аҳолӣ барои гирифтани маълумот дар бораи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки барои таҳияи дурнамаҳои давлатӣ, ҳисоботи ҷорӣ, омӯзиши ҳайати аҳолӣ, пешгӯии шумораи он, гузарондани тадқиқотҳои илмӣ мусоидат менамояд. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯреев. идомаи барнома дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти вусъати корҳои созандагию ободкорӣ аз тарафи соҳибкорон дастгирӣ меёбад. фаъолияти шоисаи соҳибкор Элмурод Ҷумаев ҷиҳати бунёди иншоотҳои хидматрасон дар ин самт метавонад далели равшан бошад ба гуфтаҳои боло. панҷакенти босонӣ соласол тавассути сиёсии бунёдкорони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободу зебо мегардад ва боиси хушнудист ки дар ин бобат соҳибкорони ватандӯсти шаҳри деҳоти Панҷакен низ саҳм мегузоранд. Элмурод Ҷумаев аз ҳамин қабил соҳибкорон аст ки имрӯзҳо барои бунёди чанд иншооти хизматрасонӣ дар шаҳри Панҷакен бо аҳли оилааш саҳм гирифта истодааст. яке аз иншоотҳо бинои нави чойхона аст ки он ҳоло сохтмонаш дар назди беморхонаи маркази шаҳр рафта истодааст. ман ҷумазода Шаҳзод Элмурод, сокини шаҳри Панҷакен. мо дар ин ҷо кор мекунем. дар назди беморхонаи марказии шаҳр дар ин ҷо нуқтаи хизматрасонӣ сохта истодаем ва тамоми шароитҳо муҳайё ҳаст. мо дар ин ҷо аҳли оила кор мекунем, ягон камбутӣ нест. худо хоҳад мо то рӯзи 11 октябр рӯзи интихоботи президент иншооти мазкурро сохта ба истифода медиҳем. касе ки ватандӯст бошад бояд ободкор бошад. ҳамин маънӣ дар мусоҳибаи кӯтоҳ бо як нафар ин ҷо таъкид гардид. ба фикри ман ҳар як инсон агар нангу номус дошта бошад ватани худро обод кунад. мо ҳам як гурӯҳи ҷавонон ватани худро обод карда истодаем. мана ошхонаи замонавӣ худо хоҳад ин иншоотро мо дар вақташ миспорем. корҳои сохтмон ҳамчунин дар бунёди биноҳои дорухона, мағоза ва чойхона дар шафади роҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаи барқи Панҷакен идома дорад. боиси хушнудӣ буд ки дар комёбии умум ин ҷо бонуон низ заҳмат мекашанд. ман Шарифбадалова Шаҳноза бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолият мо ба аҳли оиламон мақсад гузоштем ки дар ин ҷо мағоза, дорухона ва чойхонаро сохта ба истифода диҳем. имрӯз корҳо рафта истодааст. мо худо хоҳад то ҷашни 30-солагии истиқлолият ин иншоотҳоро ба истифода медиҳем. бо соҳибкор Элмурод Ҷумаев ҳамсӯҳбат будем. ва ӯ изҳор дошт ки комёбии соҳибкорон дар бисёр маврид
از آن وابسته است که راهبریت عالی مملکت، ولایت و شهر پنجکین آنها را چگونه دستگیری می‌نمایند. من جمعه المراد صاحب کار اقدام پیش گرفته جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امالی رحمان را طرفداری کرده و ساحه آبادانی و ساختمانی من با اهل عائله‌ام یک چند انشاءها را ساخته ایستاده ایم. کارها نظر رفته ایستاده است. من از تمام شهر آدمان پنجکین طلب می‌نمایم که آبادی کنند، ساختمان رو کنند، شهر رو بزیب کنند، شهر ما رو آباد کنیم. این شهر ما این خانه خودمون بشود، از خانه خود سرکرنده کن. من از جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امالی رحمان و رئیس ولایت و رئیس شهر پنجکین مینتداری خود را بیان میکنم که ما صاحبکاران را همیشه دستگیری مینمایند. نیت نیک نیم دولت گفتند. از متوجه اهل عائله صاحبکار المراد جمعه نیز بابت بنیاد مورد استفاده قرار دادن چند انشاءات خدمترسان تا روز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان نیت نیک است و ما باور داریم که آنها به این نیت نیک البته میرسند. омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру деҳотамон идома дорад. ба мусоҳибаи мо таваҷҷӯҳ намоед. من خالق فصل‌الدین کاتب участка انتخاباتی رقم 78 دهه شیم که مال دهات شیم. امروز در انتخابات ما انتخاباتی که 11 اکتبر سال 2020 می‌گذرد آید به انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب هیئت انتخاب کنندگان ما از 1180 نفر عبارت است که از اینها 4456 نفر زن میباشند و در مهاجرت مهنتی عین حال 157 نفر قرار دارند. انتخاب کنندگان جوان شمارشون 7 نفر میباشند. از انتخابات وکیلان مجلس خلق که ماه بهار سال گذشته بود تا امروز 7 نفر دیگر آوازدهنده جوان میباشند. در اوچست که انتخابات رقم 78 باید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کارها همه خوب جریان دارد. در اساس قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عمل نموده اوچستگاه هیئت اوچستگاه نقشه کاری خود را دارد. اینجوری در اوچستگاه نوبتداریش شبانه روزی نوبتداری معین کرده شده است. تمام حجت‌های لازمه تشکیل کرده شده است و عین حال در همین اوچستگاه جای دارند. اینچنین در بین مردم از طرف بین خوانندگان صنف‌های 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه رقم 11 والنتیران تشکیل کرده شده است که آنها آیدی انتخاب کنندگان ماهیت انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، طرز آوازدهی، درستی آوازدهی در انتخابات، تشویقات و ترغیبات برده ایستادند. همه اعضایان اوچستگاه در اوچستگاه انتخاباتی حضور دارند و با باوری کامل گفته میتوانم که ما انتخاباتی در پیش داده با یک روحیه بلند با سربلندی میگذرانیم و نامزدی ارزنده خلق و ملت تاجیک را برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب میکنیم. сарфи назар аз таъкидҳои чандин карата фаъолияти участкаҳои алоҳидаи интихоботӣ бозгӯ ба талаби рӯз нест. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба участкаи интихоботии рақами 118 деҳаи рукнобод омадем. мутаассифона ба мактаб ворид шуда касеро аз масъулон наёфтем. дар ҳуҷра ки болои он ҳуҷраи тиббӣ навишта шуда буд, курсиҳо болои ҳам гузошта шуда буданд. хостем ки бо масъулони участка аз ҷумла роҳбари таълимгоҳ мусоҳиб шавем, вале хонаи директор маҳкам буд. дар хонаи ташвиқот ҳам касеро надидем, зеро он ҳам руст карда шуда буд. ташвишовар он чиз ҳисоб меёфт ки аксар хонандаҳо бениқоб ба мактаб меомаданд. чанд нафар баъди дидани камераи наворбардорӣ хостанд ки тавассути масҷиди деҳа ба мактаб ворид шаванд, вале посбони масҷид ба ин кор монеъ шуд. ҳарчанд ки дар деҳа мардум кам дар кӯчаҳо мушоҳида мешуданд, вале чорвои шахсӣ хеле зиёд сайру гашт доштанд.
талабот бобати риояи истифодаи антисептикҳо ва таҷҳизоти ҳароратсанҷ умуман риоя намекардид. Он рӯз нафаҳмидем ки чаро масъулони участкаи интихоботӣ ки барои ташкилу баргузории маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор буданд, сарфи назар аз он ки маошашон аз ҷойи кор таъмин карда мешавад, ба ин масъала аз паси панҷа нигоҳ мекарданд. бадтар аз он баъзе мутасаддиён наворбардори телевизиони Симоро ҳушдор дод ки навор нагирад. ҳайронем ки дар ин участка то кай чунин бетарафӣ ва чунин бемасъулиятӣ идома меёфта бошад. барномаро идома медиҳем. имрӯз масъалаи омодагӣ ба фасли зимистон муҳимтарин вазифа барои ҳар як оила маҳсуб мешавад. ин ҳақиқати оддиро бонуғони ҷамоати деҳоти Сӯҷина ҷонибдорӣ менамоянд. таваҷҷӯҳ намоед. طبق نقشه چهاربینی شعبه کاربازان و اولی مقامات اجرایی محلی حکومت دولت شهر پنجکن، هیئت اجرایی تلویزیون سیما و با دستگیری رئیس جماعت دهاتی سوجنا شهلا عبدالرحمن و تصمیم گرفتیم از ضیاهای جماعت دهاتی سوجنا دهه دشت و دشت بالا از منزل‌های کدبانوها دیدن نماییم. نخست به منزل سرویناز عبدالرحمن و تشریف آوردیم. کدبانوی خاندان سرویناز از میوه‌ها آلبالو، هندلک، زردآلو، شفتالو، بهی آلوچه، شربت تیار نموده است برای زمستان سال‌های 2020 و 21. برای زمستان گذرانه حولی با کار میکنیم. حولیمون 2 صادق از همون حولی 2 مرتبه حاصل میگیریم. کارتوشکا، پامیدور، بادرنگ، سبزی، شلغم همه چیز میکاریم. 2 مرتبه حاصل میگیریم از حولیمون. 100 بانکا کمپوت محکم کردم. 20 بانکا مربا محکم کردم. حاضر من بادرنگ تیار شده است. بادرنگ پامیدور تیار شده است. سالاد محکم میکنم. برای زمستان نغز گذراندم. سپس به منزل مرادوی بوچیرова 62 ساله است آمده شاهد گشتیم که این مادر از زرجامه مربا آماده میکند و به ما طرز درست تیار نمودن آن را نشان داد. مرادوی بوچیرова صاحبخانه زن میباشد و سبزوات خوریش‌ها آماده نموده است برای ذخیره در فصل سرما و زمین نزد حولگی را ثمرناک استفاده میبرد. امسال ما قرار پرزیدنت که دوباره در زمین چیز حاصل کرده ایم، ذخیره کرده ایم. من اینجا سبزی کردگی من اول تگی سبزی و من پیاز کرده بودیم. پیازای کوچه تا برده دشتام و شیناندیم. کرما ما حاصل به درآمدگی کارچکه کردیم. اینجا با 2 خلطه گرفتیم با جوش باز ترک کردگی مهان شلغم کردیم. تا حاضر ما شلغم کرده ایم با جوش با شلغم کردیم. در دهه دشتی بالا به منزل نجمیدینفا وارد شده در تعجب افتادیم. اهل عالی نجمیدینفا در زمین نزد حولگی پامیدور، بادرنگ، قرنفل بلغاری، کرم، بایمجان، لب و کارتوشکا شیناندند. عروسان خاندان از قطعه زمین نزد حولگی با استفاده از میوه و سبزوات، شربت، مربا و خورش‌ها آماده نمودند. موافق معلومات پایگاه آب و هواشناسی امسال زمستان در قیاس با سالهای گذشته وزنین میآید. از این آمادگی به این فصل و تیار نمودن کنسروهای گوناگون میتواند به آسان پس سر نمودن زمستان مساعدت کند. گزارش دلشاد حلیم و خیام جرایف از دهه‌های جماعت دهاتی سوجنا. бинандагони гиромӣ дар ҳамҷо барномаи тиловатии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таънисиятиву некномиро хоҳонем. хайр то барномаи дигар шоду пирӯз бошед.